dünyada muşqa uzduran vaqt üçün biz əlbəttə hər birimizdə düşünərik, şulaymı? Kişiler babayı daha şunday nilan var Türkiye'de mesela böyle 70 yaşta 70'ten uzakta hatta Kur'an niyatlarını hafız bulur. Bizim Tatar babaylar ılıdır söyleşip oturan vakitte da babaylar Kur'an yatırlar, Kur'an okuylar, hafız bulalar. Menen işit bular. Çünkü vakitini dürüst kullanırlar. Dürüst edip kullanırlar. Yukarına. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün Arap bitiririz Allah'ın yardımı bilen. Bu mübarek eserine. İnşallah İmam İbn Qayyim'nin o özünün kitabında bir kızık meseleleri götürür. Dinimiz turunda yazar. Şulay bir. Hem de anın bir aytganda bu yaza İslam dininin iki negizi turunda. Dinning har bir bizda dinimiz var inshaalloh. Biz bor deb ishonamiz. Endi shulay dinimiz bizda bor deb ishonamiz endi inshaalloh. Ham narsada turasiz. Dinda ikki muhim bag'onalar turadi. Birinchisi u zikr. Kelishasizmi? Zikr. Bizning dinimiz, mana bizning biz uchun o'ylaymiz biz islomda, imonda deymiz. Ham bu bizning islomimiz narsada shug'ullansa, narsada ko'rinadi. Nega biz o'zimizni islomga deb aytamiz? Yozamiz islom jamoatini. Chunki biz zikr qilamiz. Qanday zikr etamiz? Esga olamiz, ya'ni kunga ko'p topqir kimni zikr etamiz? Bugungi kundalik kishilar zikr etadilar ko'proq kunlarni. Mana Pugachovning anda falan ishi bo'lganida, Galkinning falan ishi bo'lgan. Anda Jirinovskiy anda falan degan ishlagan deb. Mana kuni bo'yi qaydir kishilar mana shunday pop yulduzlarni zikr etib o'tiradilar. G'aybatlarni so'ylab, ular bunday yashagan, degilar yashagan yoki seriallar qaraylar anda. Mana ular bunday degilar narsa bo'lib, o'zingiz bilasiz 80-90 yillardan ko'pmi kishini seriallarga o'tirtdilar, qilay narkotik kabi. Biz ulardan narsa bilan ayrilamiz. Bizga u yulduzlarning birsida kerak. Bizga o seriallarning birsida kerak tugul, shulay deb. Bizga narsa muhim. Alloh muhim. Allohning bizga qarata mana ham bizning nindi muomaladamiz Alloh bilan, shulay deb. Alloh bilan biz do'stmi yo'qmi? Hali dushmanmi, shulay deb. Bu bizning namoz o'quvimiz taqqinami, galishkishimi, hali u shundoq da shu ma'noda o'tli-mo'tli ibodatmi? Qanqira Allah'ını zikr etu, yengili, Allah huzurunda uylav. Neyse olur miken, Allah menen riza miken, Allah menen riza tuğul miken, dik bu şulu harbirizler cemaat olarak değişti. Abi şimdi nokta kişiler nedir diye art toplanda nedir anda yok bulgan ayırlar sonuna oluyor. Şulay mı? Aslında. Çünkü dünyada biz yaşıyoruz. Çünkü biz dünya kuvarız. Şulay mı? Hem birincisi o İslam'ın şu mühim bulgan iki bağlanası dinnin, dinnin. Bu da birincisi o zikr. İkincisi o şükür et. Şükür etüde o muhterem cemaat hazır kişilerde bir vasıflayı. Kişiler öyleler bana biz buna geliriz. Benim var, o bulağa değişke bir kabul ederiz insan. Benim var iken, benim balalarım var, o men bularga teyish kerak. Mening akşam var, ishim var, zarplata yaxshi var, o'sha bularga teyish kerak biz qabul etamiz. Biz o'ylamaymiz ana, mana bir kunni Allohni da olirga mumkin, shulay. Yaxshi ishni da, yaxshi zarplatani da. Bugun
Lekin ertaga siz pensiyasiz sizda qola olasiz. Mana siz suyunib yashaysiz, pensionerlar. Shulay bo'lirga mumkin. Ertaga masalan, davlat narsa mana aqsha yo'q deydimi degan kishi. Ochiqdan ochiq aytdi, aqsha yo'q deydi. Mana shulay bo'lmasqa mumkin aqsha. Pensiyasiz qoldingiz, pay ketasiz. Foyda borasiz. Sizning uchun bu zo'r katastrofa bo'lmoqda. Bugungi kundagi pensionerlar, ular narsa uchun yashaylar, bolalari uchun yashaylar, shundaymi? Balalarimning mashinalari yaxshi bo'lsin, balalarim kredit to'laydi, kvartirasi uchun, men qizim bo'lam, senga o'xshamayman qizim. Mana shulay. Siz bolalaringizni qoraysizlar, shulay. Ular uchun kredit to'laysiz. Shunday zamonamiz. Va islom bo'yicha nechta pul deysiz? Bu durust yo'q. Kirisincha bola g'aylali bo'ldi ekan, o'g'il endi ama 20 yoshmi, 22 yoshmi, 30 yoshmi ular tenisini qo'rqatga tegishli, sirkinirga tegishli. Yigit. Qizni aytmaymiz endi shulay. O'g'il endi qo'yga tegishli aytayni turunda. Aytaynisini kvartirasi bormi deb. Aytaysining anda mashinasi bormi deb qo'yga tegishli. Pensionerlar kreditga kirib, u qabalaga kirib turdi. Shunga ko'ra biz shukr etarga tegishli Alloh Rabbimizga xayr qilishlaydi. Nindi g'allagan bo'lsak da, yaxshidami, nashardami, biz Allohga shukr etarga tegishli. Nishin shukr etarga, chunki alhamdulillah shunday. Ko'pmi Alloh Rabbimizga beradi. Ko'pmi bermadi bizga xayrli bo'lmagan ayyorlarni. Ammo shunda shukr etarga kerak. Allah shuna biladi. Narsa bizning ishimiz xayrli, narsa bizning ishimiz xayrli bo'lishlaydi. Allah subhanahu va taala aytdi, meni zikr etingiz dedi kitobida. Meni zikr etingiz dedi. O vaqtda aytdi u. Menda sizni nasab, menda sizni esga olarman deb aytdi. Chunki mana ikki xil bor. Qachon kishi deb aytdik, qachon kishi masalan yaxshi xillar, masalan bizning musulmonlarning kimligida musulmonlar ikki turli bo'ladi. Etnik musulmon ham narsa namoz o'qishi, roza tutishi, shulay besh bag'onani o'tashi, hajga borishi, shunday dinidan nuqul turishi, nuqul ishoni bilan emas. Shunday musulmon bor, ham etnik musulmon bor. Birini de amal qilmay, birini de ibodat qilmay, o'zim men musulmon. Men Tatar xalqida turdim. Men musulmon ekanman. Siz bilan shulay. Mana ikki xil. Birinchi tartib o'zining musulmonligini, iymonini, islomini narsa bilan dalillaydi. Narsa bilan dalillaydi. Ibodat bilan ayir, u aytadi Allohim men sening qulim. Men sening qulim, men musulmon. Mana meni jannatga kir. Mening gunohlarimni kechir. Mana men asarman. Har narsaga. Sen menga sinovlar bersan, men uni savollar bilan uzashaqman. Shunday. Ham rahatda da o alhamdulillah Allohni zikr etdi. Alhamdulillah deb aytadi. Kunda namozida o'qiydi, Alloh namozini o'qiydi. Roza tutarga deb aytdi, roza tutar, yilda bir topqirgina tugul, otmani hatta sunnat namoz, nafila namozini ikki topqirda tutar. Bayram kunlarida tutar rozalarni. O'zini amali bilan ko'rsatdi. Ikkinchi tartib sizdan boshqa qizg'anishga ish bormi? Bek oyanish. Bu biz o'zimizni allakimda deb atay olamiz. Shunday kosmonavt deb atarga bo'ladi. Men kosmonavt, lekin kosmosga uchishga bizlar shu amal qilmisha, odam ishlamisha kosmosga tag'ay. Biz kosmonavt bo'la olmaymiz. Shunday. Ko'ra bu masalada Allohni zikr etish kerak. Chunki agarda kishi rahat holida Allohni zikr etgan ham u kishiga Allohni rahat vaqtda Allohni esga olgan kishiga Alloh Rabbimiz bu quluna qiyinlik kelsa Alloh uni esga olishadi. Shunday. Ya'ni yordam berishadi. Bu hadis-i qudsida Alloh Rabbimiz aytadi. Ikkinchi turkum kishilarda qo'yga kelib, Allohni esga olishadi.
Ул вакытта кыйынлык килде, кыздырган әтәш килде дә, күпне чапты да, кеше нитә, кая барыйм? Инде бер кеше дә ярдәм итә алмый, нәрсә эшләргә? Нәрсә эшләргә? Күк яна. Нәрсә эшләргә мин бер кеше дә ярдәм итә алмый дип, ул вакытта нәрсә? Мәчет бар бит әле, Аллаһ бар бит әле, исенә төшә. Аллаһ бар бит әле. Килә мәчеткә, шулай бит. Килә дә әйтә, хәзрәт, бабай, менә минем проблемам бар, менә кыйынлык бар, шулай менә дуга кыл әле, менә шулай дуга кыл әле. Ярар, дуга кылабыз әйме. Нары нәрсә дип әйтәбез без ул кешегә? Туктал, дустым, син бит бу проблемаң юкка гына түгел, юкка гына сиңа булсына куймаган. Аллаһ сиңа үзе турында искә төшерде. Бу юкка гына түгел. Әллә әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Раббыбыз бу кешеләргә искә төшерә үзе турында, шулаймы? Алар бит барыбер киләләр, әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәбез без аларга, нәрсә эшләргә кирәк? Аллаһ белән элемтәне ныгытырга кирәк. Шулай бит? Мәчеткә йөрергә кирәк, намазга басарга кирәк, Аллаһның әмерләрен үтәргә кирәк. Ул вакытта үзегез беләсез, иманлы хәлдә ул бөтен кыйынлыкларны да узу, ничәрәк, җиңелрәк. Шулай бит? Мөселман кешесенә бер көнне ул һәр тема бик актуаль, ана безне чакыртып та сөйләтәләр. Үзебез дә ана бер көнне сөйләгәндә суицид турында проблема ул хәзерге вакытта чынлыкта. Проблема булмаса сөйләмәс идек, ул чынлыкта бер мөшкиллек, кыйынлык. Ана кичә соңгы бер егет Илназ исемле, матур татар исемле, исеме белән исемне йөртүче бер татар егете нәрсәдән түбәдән сикергән. Бик гаять, ул да үзе мөселман дип йөрткәндер, шулай бит? Әмма ул мөселманлыгы аны ул адамнан нәрсә тотмаган, ике хәл алдан әйткәнем өчен. Берсе чын мөселман булу. Чын мөселман ул менә сезнең турында бит уйлап булмый, менә Аллаһ сакласын инде. Менә китәсез дә үзегезгә кул саласыз дип мәсәлән, яки барасыз да урлыйсыз дип, яки барасыз да зина кыласыз дип, берегез турында да алай әйтеп булмый, шулаймы? Чөнки сез үзегезнең иманыңыз турында дәлиллисез, менә килеп күрсәттегез монда, шулаймы? Кем диндә түгел, алардан нәрсә дә көтергә була, шулаймы? Аллаһ Раббыбыз да бит әйтә, нәрсә ди, кем намаз укый, мин аңа гарантия бирәм дип әйтә. Кем үзенең иманын, ягъни дәлилне күрсәтә, чынлап ышанган, чынлап ышану гыйбадәт кыла Аллаһка, шулаймы? Шөкер ит. Ул вакытта Аллаһ Раббыбыз әйтә, мин ул кешегә гарантия бирәм дип әйтә. Кем намаз укымый, ягъни гамәл гыйбадәт кылмый, ул кешегә бернинди гарантия юк дип әйтә. Нәрсә булыр аның белән? Ничек ул анда тормышын бетерер? Үзенә кул сала анда, ничек бетәчәген? Аңа бернинди гарантия. Һәм интернет заманасы бит инде, төрле ниләр бар. Бер ничә көн элек шундый бер видео эләкте. Хәзер бик популяр социаль экспериментлар, төрле илләрдә социаль экспериментлар нәрсә дип атала ул. Төшерәләр. Һәм берсе төшергән, кайдыр Америкада булган, ялгышмасам, берсе төшергән шулай. Бер кара егет, Африка егете инде, озын күлмәк кигән, камис дигән, гарәпләргә озын күлмәк, ак күлмәк кигән, бер түбәтәй кигән. Һәм бер өстенә менде дә, кулында бер кәгазь бит. Һәм узган кешеләргә ул әйтә, менә ди, мин нинди хәл сикерәм. Һәм күпернең тегенә кырыена килде дә инде менә сикергә тора. Һәм кешеләргә әйтә, менә минем әтиемә кәгазьне бирегез әле. Ардан сора, нәрсә булды? Менә ди, безнең мөселманнарны террорист дип әйтәләр, ди, көне ди, телевизорлар күрсәтәләр, ди. Менә минем динемнең чиста булуына, пак булуына, терроризм динендә булмавына ышанмыйлар дип әйтә. Шуңа күрә мин хәзер менә сикерәчәкмен. Бу ситуация мөмкинме? Мөселманның тормышында булу. Юк, әлбәттә, мөмкин түгел. Әмма бу кешеләрнең нәрсәсе карый, реакцияләрен карый, шулай. Кем генә алай сикерә ала, кем генә үзенә кул сала ала. Бөтенләй аны бу дөньяда бер нәрсәдә тотмаган кеше, шулай. Буш кеше, буш. Монда буш кеше. Аның
Ni ruhi dünyası yuğanı, ni Allah'tan korkuyu, bütünley kuş kışı. O bir kimden korkmayın, emisinden korkmayın, emisi yalarda kurşuğurda kim diyende şulay mı? Allah'tan korkmayın, balalar yetim deyip, bala deyip korkmayalar Allah'ın bilesiniz. Şuna göre, bu haliye halkını şulay alıp varalar cemaat. Bulay yana bakın. Şu karanlıkta dinsizlikке kanı alıp varalar. Şeytan ol işli tırışar. Bu nasıl işli? Kişi Allah'ta şükürlü bulmasın. Kişi Allah'ını zikir etmesin. Bugünkü günde bu hukm ismi işli mesele ne? Kişinin vakıtını alalar. Vakıtını alalar. Bir gönderse televizordan kavuzasız elinde yüzlerden kanallar. Kişi karab otursun. Ahireti turunda bilemezsin. Şunday maksat. Lakin bizning bizning değil, biz ularga tegishli. Bular bo'lmay bitin, bular durust tugul. Naslasharga kerak, vaqtni boshqa o'zdirga kerak tugul. Bizning dinimiz turamı mana shu ikki muhim aybirda. Birisi nasl deydi, zikr etib, Allohning ikkinchisi narsa shukrlik etib. Kim shukr etsa, shu eng boy kishi bo'ladi. Shukr eta bilgan kishi eng boy kishi. Sizlar bilasiz, to'g'rimi? Bu dünyada az bilende kederet bulur. Az bilende. Bizge anlaşılan hepsi bizge çok gerek. Lakin şunlıkta bizge rahmet üçün çok gerek olur. Azlana da gerek. Bu til bilen bulgan meseleler. Maaşı Tatar tili turunda halkta uylamayın. Uylap da vermeyin. Azçılıktan başka. Azçılık indi bu indidir milletçiler, milletperverler, millet turunda koyulgan, şundaqda boşulan kişilerden başka da kişiler uylamaydı. Ama lakin Allah Rabbimiz bana bu sınavını bizge bildi. Yukarıda tugul, elhamdülillah, aslında da hikmet var. Hazır bütünleydi tilini bilmeyen kişiler de nesedir tatırşı, silkineler şöyle bir. Bu internet şirketlerinde de hazır Rus şahına söyleşken blogerlar maxsus Tatar tilinde nedir videolar düşürürler. İzdiniz mi ana yok mu? Yaşlar. Tuğan tilleri turunda Allah isine düşürdü, islerine düşürdü. Eybet mi? Eybet. Hazır şunday tendensiya var elhamdülillah. Tilini saklav. Şuna kurada Allah'a şükür. Mana uzarada Rusya söyleşmişe tuğan tilinde biz söyleşirler. Yaxşı. Dege anlaşılan bizden bir qaşanda Müslümanlardan riza bulmaslar. Ama her nesege hikmet bilen qarab. Şuna elhamdülillah. Bu vakit Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muazziye radıyallahu anh aytdı. Allah bilen ant etem dedi mindisini yaratan. Vallahi dedi mindisini yaratan. Bir qaşanda deyip unutma, şunday bir nasihat verib o'tsin sahabasına, dostuna, arkadaşına. Bir qaşanda her bir namazının oxirida deyip bu sözlerini aytırga unutma deyip aytdi. Ey Allah'ım, bana seni zikr eterge yordam et dedi. Yani soruyoruz mu Allah? Rabbim bana yordamını ver. İstek kubrak soruyoruz dedi. Ya mal verdi, sen bizi bulsun bir ay bir selametlik denirse, bu doğanın değil, bizim şerifli Rabbim bana Allah'ım bina seni zikir eterge imtinşilik verdi. İmtinşilik verdi. Şulay imtinşilik verdiğine rahmetli bulurga deyip aytdı. Hem de tiyişli revişte sana ibadet kılırga mümkünçilik verdi. Bir kızıklığı var, şulay mı? Bugünkü günde ko'pgina Müslüman kardeşlerimiz bizning invalid kolyaskalarda o'tiradilar. Oyoqlari kesilgan, ya avariyalar, ya da butunlay turmushdan ingalib yotalar. Ular bitta tillarlar edi. Bosib ikki oyoqqa. Bosib namoz o'qirdi. Nishib mana
sorasa, Peygamberimiz Aleyhisselam aytganda seni koy vakit sorarga her bir namazınız. Her bir namazınız şunu sorar diye aytar. Allah'ın bina kamil ravishda namoz o'qirga mumkinchilik ber, ibodat qilirga, shukr etarga hamda sunni zikr etarga mumkinchilik bermaydi. Chunki buni kishilar erkin yerilarda bir kun ularni mana nimadir sabab chiqib, hop turmaga o'tirdilar. Turmaga o'tirdilar. Hali yarım Tataristonda turmada o'tirgan yigitlarga mumkinchilik bor namoz o'qishga. Anda masjidlar ishlaydi. Alhamdulillah, bor anda masjid. Agarda biraqada anda Irkutsklar, Omsklar, Magadanyaplarga jibersalar, qo'yda koloniya nashalliklari musulmon tugilaymi? Anda bitta, anda namoz o'qirga bermaydi. Anda sening dining anda bir kunga keng kishi tugil. Kulaylar seni anda. Tataristondan chiqqan bitta. Anda siz anda bir kunga kerak tugil. To'ng'izida oshatalar yuri. Ham boshqa sonda qiyinliklar keladi. Shunday biz mana shu halimizga alhamdulillah yashaymiz. Abid u har birimizga har bir sekundda kelirga mumkin Alloh saqlasin. Ko'ra tinch holda yashaymiz ekan Allohdan so'rarak kerak. Rabbim bima oilani, qardoshlarni tinchgina yengillar, ibodat qilib mumkinchiliklarga ayb. Anday hasratlardan imin etib so'rarak kerak inshaalloh. Ham zikr masalasida kelganda da zikr etamiz biz nechta etib zikr etarga kerak odam. Ha, yo'q. Necha etib narsa bilan. Tilga ishtiyoq bilan namoz bilan. Til bilan? Til narsa u bizdan. Bir instrument shunday til bilan masalan. Agar kishining agarda uylasa tili bilmasa, u vaqtda narsa eng muhimi aytib, Alloh o'ziga mumkinchilik berdi. Qalb bilan, yurak bilan, ko'ngil bilan deb aytdik. Ko'ngil bilan, qalb. Bir eng muhimi bunda bo'ladi. Masalan, boshida turgan kishilar, 200 kishilar, munofiqlar. Ular necha bilan aytadi? Alloh narsa bilan aytadi. Ular necha aytadi? Munofiqlar. Ular til bilan aytadi. Şulaymi? Biz musulmonlar necha aytamiz? Ko'ngil bilan aytadi. Bizdan siz mana yaqin qardoshingizdan ko'ra olmassiz. Masalan, unda talbiyalar, tahmidlar, tahlillar aytib yurgani, lekin narsa biz yuragimizda Allohni barlig'i zikr etamiz. Shunday. Qishqirib ko'proq kimlar o'zlarini musulmonlarga ko'rsatib yuradi? Qishqirib, gizli kishilar. Allohga kerak, chunki Allohning maqsadlari shu. Allohning liderligiga shunday qiyiq manfaatlari bor. Shunday. Biz tinchgina yuribmiz. Biz egilib chunki eng muhimi esa yurak bilan Allohni zikr. Yurak. Ham Allohni biz zikr etamiz. Ko'pchilik vaqtda narsa bilan ishga ketib, kim nishaga ular zikr etarga Alloh bizga yordam etadi ismlar bilan. Murojaat etamiz hatto duolarimizda Alloh ismlar bilan. Masalan, bizga sihatlik bor, biz she'rlaymiz masalan, biz so'raymiz Allohdan narsa uning ismi bilan. Shifo berish. Allohning shifo berishida ismi bor. Ay shifo berish. Ay shifo berish chunki shifoni Alloh beradi. Shifo mana endi kamil shifoni berishi Alloh qiladi. Masalan, gunohlarimiz bor. Alloh Rabbimiz kim? Biz uni nechiki kim deb bilamiz? Gunohlarni kechirishi. Agar Allohdan so'raymiz, ay gunohlarni kechirishi. Kechirmaydi, kechir bizni so'raymiz. Ismlarini andan so'ng tag'in nima berat zikr bor. Adayda har kunda da o'qiymiz. Bunda Qur'on o'qib, Allohning
Kim diye Cuma kaçan ayı Cuma gününde neçinci sure oldular? 7. sure mi? Kaf suresi. Kaf suresini okuyup o vakitte Allah ona nur indiredi deydi. O nur hatta onda gördük. Hatta rivayette nuruna inutugul. İki cumhur arasında bulunan anlatılan taraflarını da Allah kişileşecek gibi Peygamberimiz Aleyhisselam. Hakura önemli faziletli eyberlerini kullanırlar gerek bizim. Kaf suresi. Mesela bir eyberin demek ettim mi sizge? Kaf suresi. Agar da okusak, daim bile okuyacağız. Daim. Daim çok nimet bir şey Allah